Hocam okuyacağım şiir 4 kişinin yazmış olduğu bir şiir. Maşallah. Velayet Ayten Üstadımız, Süleyman Usta, Ali Kıran, bir de Arzu Çetinkaya hanımefendinin yazmış Hepsine olduğu. selam olsun. Hepsine selam olsun. Kur'an'daki ayetem, alemlere hüccetem, Kerimi Ehl-i Beytem, İmam Hasenem. Mən canı Mustafayam, cananı Murtazayam, göz nuru Zehrayam mən, İmam Hasenem. İmam Hasenem, İmam Hasenem, Ali'nin şiiri, İmam Hasenem, İmam Hasenem, İmam Hasenem, Ali'nin şiiri, İmam Hasenem. Lakabımdır müçteba, canım hak yola feda, pak kıldı beni hüda, İmam Hasenem. Belə tanıtıp Kur'an, mən inci Hüseyin Mercan, bizi Seyyidi Cinan, İmam Hasenem, İmam Hasenem, İmam Hasenem, Ali'nin şiiri, İmam Hasenem, İmam Hasenem, İmam Hasenem. Ali'nin şiiri, İmam Hasenem. Emaneti Resulem, hiç solmayan bir gülem, nuru eyni betülem, İmam Hasenem. Mən canlar cananıyam, hak yolun kurbanıyam, gönüller sultanıyam, İmam Hasenem, İmam Hasenem, İmam Hasenem, İmam Hasenem, İmam Hasenem. İmam Hasenem, İmam Hasenem, Ali'nin şiiri, İmam Hasenem. Mən varisi Heydərəm, Dücihanda Kəfsərəm, İnsu cinə sərvərəm, İmam Hasenem. Kur'an'daki ayetəm, alemlere hüccetəm, Kerimi Ehl-i Beytem, İmam Hasenem, İmam Hasenem, İmam Hasenem, Ali'nin şiiri, İmam Hasenem. İmam Hasenem, İmam Hasenem, Ali'nin şiiri, İmam Hasenem.